Nino tho chengi tona ni kwa thete kana ntikithwa twisio kithia na mawala mendini wa mathango maitu ma umundi masito makwanetwa biti wa mwania ni thangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation na niambia ni mawala methangu ni ya The Standard na mawala manengeto wito thangu ni no ya The Standard ni untouchable cop kana obisa wa polisi utakiiteka ni tunakwithe ndi ekonanywa na kuluta munyanya ene wa mundu muka na kuluta munyanya wa mundu muka ngolovani na kubaluka nthi bala ende kubikiwa na umuthi ndaye sokwata kana kwikiwa mbeni na kusikatwa mabityo asu ma kumisia kana kumunya maasya munyanya ni mawala manengete wito thangoni no ya The Standard. Chilika thangoni ya keli ya The Standard ni mauboba konete ndi abisao mwe kana Nairobi Water employee kana muthukumi umwe wa maundu make wona sewage county Nairobi kumwa baini wa milioni 5 tunakwatikana aitomia mabalua machate make manisio cha University of Nairobi kana UON inde twekana kana afeki mabalua su mwaka wa 2016 ni kana andi kwa buyani usu wala withito athukumite kuma 2016 ngina 2023 palende we na ange ni katika na we ni katiwa mawalola ma athukumi 162 athukumi 162 mabaloa mola na bikitwe mbendi kana kuthoimwa mama ni kana ni mawo na ni katiwa alama nethiwe me fake kati atatu katiwa 162 alama nami no thakwa mbe kukunikilwa mabalua atatu no nokie me machate balaindi unayithile bathukumio suwa maundu make wona siwe jugwa county Nairobi etakwitha ni kuma mwaka wa 2016 nginya 2023 akwatite musala wonthe wa milioni 4.7 balaindi okweneka ebe faine wa milioni 5 kethati owe chobo cha miaka 3 yela alia kwa milioni 5 no kwa chobo cha miaka 3 yela kumana na kutumia mathangu machate ni kana kukwata uya usu ni mabola methangu ni akele thangu ni sia akele ya The Standard maboma konete ndi ya Uganda kutuma maobisa mawitime na utoi kambi yange kuya nthi ya DRC ni kana kutethia kuokitana na wo wa Ebola ulo utoi kana kwitha wende kwingi bana kwitha we moisyo measendi kana masibitali ni maminite na kukana ni mosuite na itanela sinde nini siusuite Landi athukumi nthisi ya DRC ni ya nini walende Uganda kwithwa ito mathukumi ange kuthi kuthethe cia kuita wawasuni kana kwikithia kana ni mola utalo wa enenthi lama minite kubika masibitali ni meki bathukanyo ni mawala methangoni ya keli ya The Standard. Ithangoni ya karatu ya The Standard ni mawoma konete de kamotika kusewibia ndawa ya omuwe wetu ndi kamoteka kiwango chako cha kuwa omu kana cha kuthethesha kusia omu kiyulu na ketha katona ukwate kana ndawa yako ithe tona ukwatikana kwa ulaisi isiani wana ndawa ila siendeni wa soko ithangoni cio ya katatu maboma konete maternity cases top medical malpractice complaints kana kati wa maunyungu ni alama bikite nzama ya maundu mawiti kana KMPDC measa kana indisi ko litongo ete kana maunyungu ni alama ni to biko mesa ni o maingi ni maundu makonete maternity kana amwaito maitetheka indi kwera na moka na siko ngilio mwema na 19 sia siko ila si ripoti itwe kana maonye mawala methito masibitalini mbingi athad nilasia sikonete mondo ma maternity ya sendikana 600 cases sia maternity cases ndio siminito report wa mwaka wa 2026 kupikia yukuma January kupikia yu 600 maternity related complaints ndio siminite kubikwa amesa ni amesene mbingi nila matakitali methito mate makini muno gutethesia mwito la mabika masibitali ne gutetheka indi siko litumi kana isukumi ya mwito ngi kwasia mathayo kana isiana sikatiwa ni mathayo matakitali kabinane kala matengo no inde mayupule matakitali kwithwa nguno kwikire kana siko ino ne siolangwa kana ne siko sia maternity cases ne siolangwa kana ne siathela ithanguni ya kana ya The Standard ni mawala manengete wito ithanguni ino
ya The Standard. Balaindi Nicole Omondi ni mwitu wa miaka 25 ula wende kukitia thayo wake sibitalini wa Kenyatta weta kwitha indi asukumiwe ni munyanya yongi ula ni mundu mukara ni ofisa wa polisi meweta kwitha indi matembea imwe methio kundu kwa kwitanithia imwe balaindi muthenyosu Nicole waendie nomba kwa ofisa wa polisi no kwitwa Ndanu na indi mende na kwiburudisha indi Ndanu akule Nicole ulwangewa unaiwie umwetete balaindi wambiye kumukona weta kana indi amukunina suba wa glass motoe mbe wa kumuluta na kubaluka kumangolobani weta kana indi kuluta kwake endi akomeya ibati laya mosiye kuthi kubaluka nthi balaindi wakwatie maumisie mongo kana spinal cord balaindi wende kukwata hospitali wa Kenyatta mabisa makunikili miasendi kana Ndanu iyo bora ndanesa ikiwambeni andu bamuseme kule nikiutanesa ikiwambeni nikiutanesa okwatwa na kukulwe makulu miasendi mabisa alama kwiko kunikili miasenda Ndanu numini topika seseni cha polisi na kuandikithia statement weweta ni kwitha weni obisa wa polisi maobisa ma polisi mailite kwiko kunikili swindi ne wiya wa epua kutwa isi ukunikili wa Moskali usu na kukomanwa na meya waende kupikia uyu ndaisa okwatwa Nandais okulu makulu kukonya kuumisya Nicole Omondi wa miaka 25 mwala mithanguni yakana ithanguni ya katano ni mobo makoneti makundi kauta makutete haki cia mwene nthi na makundi kauta makiuteti methakite motalatala kotini wa kwenda kana kusia maspika monde Amason Kingi na Moses Wetangula kumasi ya kutwa isa campaign miasende maspika amonekete muno nthini wa campaign kana nthini wa political rallies ya UDA mai campaign kana mai sukumia kusakuwa kwa tamu wake ile kwa President William Ruto ende makundi ama ya maspika no nimendete bathokana na meya kana katiba kaimetikilithite kutwa isa campaign me ofisine ende menda masiwe kutwa isa campaign na kusiwenge kutumia maobisa mausisiela kana bodyguards la manengeto kana security la manengeto mwana ngali kumobilize nthi no political rallies ni mabo ala mendene waithangu ya katano ya The Standard ithangu ni athathatu ya The Standard mabo makonete ndi amanywa la maneke motiani wa KCSE 2025 beweto kana ndi amanywa maana thanthatu miongo na thanthatu kana bakubi amanywa maana monza la maneka lile motiani wa KCSE wetha matanesa kulika kana ku place wandene wa imanisio cia yulu kana universities kana colleges ndi mobia wa gesomo kulia amanywa meva amanywa ngili miongo kenda ne mwaka 91,706 students ni maminite kuandikithia nthini wa diploma na certificate courses walaende amanywa 51 alama qualified kulika kana kweka degree courses minus olika nthini wa university kana 51,000 students alama qualified ku the universities kweka degree mayaisa ku apply na mavyesikie vala mebithite ni kati wa mabola maithanguni ya thanthatu ya The Standard mabola ingi maithanguni ya The Standard page 7 ni maboma connect ndi kila kiende ko ya Olkalau then wa by election wala ndi campaign ni siende unyumbani uyekwatiwa kutoa watu 16 mamwe o ndi Nyoro lane mbunge wa Kiaro ende na utula moti serikali kwa kwitha yende na kutoa ndi kana kwikithia ni masakuwa moteti wo ulani mu China wa UDA meweta kwitha ende kuma campaign no siambia serikali wamwe na tongo imeke kwa nymaithitwe maithio kaisioni su kubingwa melati ikibethoka nyona kunenga nesenuse ikibethoka nyona ipo mito gasi wamwe na mbesa miasendi Nyoro ya IEBC ni ilaliti siko ino kana ni ilaliti na kubinga yetho etokitha itene kana ku niko mobilize kana kusesenga ene kana kumathowa kwikithe kana ni masa kwa moteti kana ni masa kwa moteti wa kusukumewa asendi Nyoro ekulia IEBC bikia na ulikilela kwikithe kana indi serikali ina bikia na ulikilela na kuthokwa nyosa kwa nusu munini wa Olkalau lo bani wakotoa matuko 16 mwezi wa Mwanza
Ithanguni ya nyanya ya The Standard mbe wa ene ngili inya na mana thanthatu ni mathakitie kwani kotini ya kwenda inde kuunga mwakwa wakila wende kuya kithekane cha Nairobi National Park miasendi kana wakiusu ni wa Nairobi Orphanage kana Animal Orphanage ikwenda uthami wa kundu konge miasia kana inde kini kikite mathayo manya mumu isione wakiusu ni wikite mathayo manya mumu isione pamwe na mawithiuluko miasendi kana wakiusu no bathukana na ya na yailite kana wakiusu wailite kuungamwa miasia ingi waki wa parking ya ngali ngili mwana manatu twende kwa isioni isu ni wailite kuungamwa miasia nema yailite okulwa ya nengani mathangu asu atanoto no bathukano kana ya nengani lingile ya kwa kana ya kwendesha kwa wakiusu la wende kwa kithekane chuta Nairobi National Park yotoketha ya nengani mabalua makwendesha wakiusu wathukano na meya na mathakite nema isu kotini kwikithekana indi ni asunge makulu na kuungamwa kwa waki usu wa lawende kithekana chuta Nairobi National Park. Ithanguni ya kenda ya The Standard maboma koneti indi ngaliko ya ule kwitha indi ende kusukumi kana kukusia ngusanisio ituna kwitha amwe atati kana matongo ngaliko ni sile mende no sukumi ya kunemi wakana ulokulu cha kipepelo cha 2027 kuwetwa kwitene pala na kega shago kuwetwa kana muteti ulokulu cha kipendela cha opposition ku face William Ruto 2027 aileta wetwa miili 2 months to the general election indi general election ikatoa matuku ikomi mamoi wa nyanya measendi kana ileta wetwa 2 months to the general election pala ndi mekwasi kana tetenge mekwasi kana kuselewa kwa kuname flag bearer wa opposition ni kunenga serikali uthei kana yanya ya ku campaign kana ndo mone mesige kana me campaign ya Ruto na wole mease kana bailite kwitha mesikie me campaign ya fulani ni mobala methangune ya kenda ya The Standard Blind Justin Muturi ne wiki endorse Kalonzo kuluta kipendela cha ole ndinosa kwa 2027 asa kethi wate nyenye Muturi nyene support Kalonzo na ndio support mundu ongiona wiba ni mobala methangu nindi ya kenda ya The Standard ene kithia kana nwe kwatia ithangu esu ya The Standard ni kana kwa tema obo aso kwa withiano ndo jane kita kunengelelia o kwa vanini twekilanilia thangoni ya The Daily Nation mawala manengetwe thangoni kana manengetwe witwe thangoni no ya The Daily Nation ni mobo makoneche kwa silingi milioni 900 kana 96 billion siaite kambuni ni omwe wa Tarita Group Limited na ulaungamiwe ni ex EPRA boss kana ulawai director wa EPRA Kipto eweta kwitha indi anyamaiti athukumi make ana kana na manyamaisi aima konania na kuongia milioni 96 million wala indi weta kana na meti yando mama bwa mono mama umiti ngwa ni mapala manengita wito ithangoni sia The Daily Nation mabongi manengita wito ithangoni sia The Daily Nation maboma konechendi kisomo wala indi amanyuala maneki motiani wa 2025 KCSE meokulwa meba amanyiwa 987 506 ni mama neki motiani wa KCSE last year na 40% ya mama inete ku apply ndene wa imanzo siki batokanyoka na kuika course siki batokanyo school ni ma university mama na college ithangoni akele ya The Daily Nation mama konete ndeleba ula wa kuete akina Martin Shikuku James Orengo bae mwaka wa 1991 na kulika kiwanza ni chaka mukunji kabenda nikalama atwa ise maandamano ma 77 ndikana kusukumisia kwithiwe na uthasio wa ciama mbingi ndeleba weta kwitha indi atiwe ni thakana na atiwe ni thayo matuku muonza kana wa kele Tuesday ya matuku muonza mwi wa muonza lebo lilikana akwiye alama okitia uthasio wa kwitha na ciama alama ambisi 77 na natiwe ni thayo muthenya wa 77 indi Julius Maina Kago ndeleba lawa makwite na kulika kwanza ni chaka mukunjo na kuteka chabani to kana kwanza juu kwa bani to bindu 1991 serikali ya kanulani ya Moi ya bani tengali kulika kiwanza ni juu wenu wa makuye activate kana tete ma ovasio
ni wa makuyena kule kwanza ni chucha vinya ya sekanendi ando musimiasia etiwe ni thayo kana kuya tana amba kuyanisia ndoto yake ya kwenda tu kunywa chai ena James Orengo ulani omwakati wala wa makuite na kulika kwanza ni chucha kamukonje indi Julius Maina Kago atiwe ni thayo muthenya wa sabasaba na lilikana muthenya wa sabasaba no wakuite alama ukitia uthasio wasia makulika kwanza ni chaka mukonje ithanguni ya katatu ya The Daily Nation maboma koneche bodyguard wa Fikirini kana minister wa mondo kana principal set mwandiki monene mubiano wa maundu ma amoika Fikirini Jacobs etina kisanga kelake na mweko belita kwitha ende asungi make manathi Cecil Otieno kana Cecil Otieno Anyango ula ni youth leader kuya Pangani kwitha anathiwe na kuumibwa na kutiwa ni thayo kwitha ale kiliwe na mbondi ya shilingi 200 musungi wa Fikirini Jacobs kwitha ale kiliwe na mbondi ya shilingi 20,000 na ende ukunikile no kwende ya kwikwa kukonya kikuo cha Cecil umeweta kwitha ende kuyana alama kwikwa kunikile miasia kana amwika ni mama nalu ile nduthi na kana manenda kunengwa mabaki ni Fikirini Jacobs na itinende musungi yo au myebuti ni kana ko mashtoa Helena athie Cecil Ouma ni mabala maithangoni ya katatu ya The Daily Nation ili thangoni ya kana ni wabe mabala manengeto ito thangoni no ya The Daily Nation wala indi employees kana thukomi meotola moti former EPRA boss kwitha amanya maisa na mete ya andu ana bonzaina mane ana athukomi ana manete bonzaina na kila uma kunewa wake ni kana munyamasie maiwa kana ni mailite ko produce million ino 96 million kana manengane mavalua ma title deeds na mali yoyo the kula kwi kampuni usu wa Tarita masako yiga indi akisio sina violatiwe manomisio ngwa na mambi yobo wa mea the malaini mana kune kitu minyuka yoone kana mekaiweke maikuli hoteli masende mananya maiwe kuma saa 3 sia huyo mananya maiwe 21 hours ni kana indi mabikiana olekwa miasendi former boss uno ulani Kiptoo na wete kana Daniel Kiptoo anaweta kana mailite kunya maagwa pio kana mowawe mali yako nenga na milioni isu 96 million speakite kwa kampuni usu wa Tarita kana manenga ne mali yo yonde pauna maende kama wete mpesa ila mena sonde no account sio ni kana mabiki yo kwata uthasio wone thangula ini mabala methangone yakana na katana ya The Daily Nation ithanguni athanthatu ya The Daily Nation mwagoma konetendi athokomi mawite alame ungu wa UHC kana Universal Health Coverage meweto kana ini muthenya wa yo matwaisi maandamano mamu kana miachano ya mugo na kuthingi na mawisi ni ma uima wamwe kana Ministry of Health kwenda kuandikwa mauya makutua palaindi meweto kana contract yo ithelile mwe wa thanthatu matuku 30 na ine sorry ni wa miasi kana meenda kuandikwa mauya makutua mainengane notice ya 14 days strike notice kethiwa mubia wa uiti uwiki ya kumethukisa na kuyanesia mawatho mayo ila ya mathie na wala methangoni athanthatu ya The Daily Nation ithanguni ndi ya mwonza ndipo mabo makonetie maundu ma kisomo palaindi amanyiwa 907,536 mwame kalile motiani wa KCSE 2025 palaindi amanyiwa ngili mana tatu 327,157 ni momeneto kwata myanya nthini wa imanisio 43 kana imanisio 43 cia serikali na 33 cia private universities momeneto kwata myanya kuu balama minete kwa apply no amanyiwa ngili manele na ele memo kana minete kwa apply ko sa kana kwika degree nthini wa imanisio siki bathukanyo amanyiwa 28,000 ni momenete kulika nthini wa imanisio cia KMTC mana tano makalika nthini makeka diploma ya law in the Kenya School of Law amanyiwa mana mwonza 35 maka apply Kenya Utalii College na inde amanyiwa ngi mana nyanya 15 mekwatwa ku join secondary TTC courses kana maundu makonete kisomo kusomea walimu
walaindi amanyiwa angengili 17 maminito place 1 private universities alama taminite kulikana ma qualified kweka ma degree alama qualified kweka degree but opted kweka courses tesi ya degree ni amanyiwa ngili nya mana kenda na 15 amanyiwa ngili tetu menesa ku place wa amanyiwa ngili tetu maminite ku qualify kweka degrees my place yetu bandu ona bamwe mekule indi mubya wa courses we extend amanyikonenga amanyiwa ku review courses lama yakwenda kweka kana ku review university lama yakwenda othi indi courses ni binguye na ku extend portal yo kwikithekana ni manenga ibuso amanyiwa kwikithekana amanyiwa asu ni ma place wanze ni imanyisyo si kibathokanyo mabala methango ni ya mwanzo ya The Daily Nation Thanguni na ya The Daily Nation ni mawama connect ndi former MPs set for pension windfall after bill kana ndi nende ni matona kulasmika kumya koti mbyange kethe wa matalatala wono kwikiwa saina kotweka mwiyao wakana ma MP ala masavu tamu inya consecutively kana tamu inya siatianie makethi wa matonya ukwata musala wa kana pension ya 255,000 per month kethi wa matalata rosu no kwikiwa saina kotwekithwa miyao mutalatala wa thakiwe mbunge ni MP wa Kitui Central Makalimolu aikule kanende ma MP ala masavu tamu inya kiatianisio maiba wa pension kila mwai wasilingi ngili maana ile 505 na ndi alama asavu 2 terms consecutively makaiba wa about 217 kana ngili maana ile na 11 kwa mwai kethiwa motalatala usu no kwikiwa saina kutwekithwa mwiyo makethwa matono kwata ilovia isu kila mwai mamitha na ku retire kana mamina na kumandhini kwa uteti ni mabala mithanguni ya kenda ya The Daily Nation mithanguni ya kopia ya The Daily Nation ni mabwa makoneti endo sakuwa ni monini wa Olkalau ulaindi ukukatu wa kutoka matukio 10 na thandatu mwezi wa mwanza indi unyubani wetu wetina wa kibela kiko tiwa kiki thei na kikucha MP Junguna Kiarao kotiwa nithayo mwezi wa katatu matuku 29 mwaka huu alaindi pena ateti kauta candidates alama ebone kama ungodho wa DCP Moshena Nyaga wa UDA na Wilson Kigwa wa Jubilee kati wa ange ni mwamini chakuna ni wendi wa kugitea kibela chu cha MP wa Olkalau walaindi UDA yo wetokana serikali wetu kitha yakite kambinga likone isu yenengana sendusiki bathokanyo tiku magasi mito yato sendusiki bathokanyo na NMV kana atoi mamota kwitha maunekite panene miasa kana indi nikava makakola biasali lasio na makamba kuka kuosa mbese ino ya per day weta kwitha makwata silingi ngilile na manatano katikati wa silingi ngilile na manatano na silingi ngilinya nikatilo bila ine makwata per day dino wa kampeni na siende kuya Olkalau mabwala meithangoni indi ya 10 ya The Daily Nation ithangoni ya 10 ya The Daily Nation mabwa makoneti indi umwekati wa survivor alama na survivor attack ya kuya kisi keombo attack tinaende kuoneka guns sikuite mabanga sikuite marungu kana sikuite sindombai sia kuumisia enende memetokeni manabithuke enende na umwekati wala nabithuke wehele sia kanawe maundo manende inesa tyo kutwika ni mana komanie na mboleli ila sina mabithukie menda serikali kwikithia kana ni eko kunikili na kwikia mbini na kukumania na miyao alama na atwa isi kwese kana alama na atwa isi ivithukia thiu ina bithukie ando kana campaign kana rally ya Linda Mwananchi lena toiwe kuya kisini maboma ithanguni ya 10 kithe niwe kwatia ithanguthi ya The Daily Nation no ya The Standard ni kana we kwatia mabo asu kwa wethiano woni wetwikia kana tubika muthia wa hukunikilo mathango maitu ma umuthi nyeneta wa Betty wa Mwania.